I'm on a whole nother level. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show any ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. And you say he been killing the vibe. I evo nas ponovo na Zokijeta. Danas ide druga epizoda druženje s fanovima. Dakle, želim svima da se zahvalim ono što ste pogledali tu prvu epizodu. Nisam se nadao baš da će biti toliko pregleda, ali zato tu je danas moj kamerman Miloš. Ćao svima. Da bude u drugoj epizodi. Jednostavno nisam imao neku alternativu. To će biti sljedeća epizoda druženje s fanovima će tek u petak, pošto utorak ću da uradim reakciju na Jankovu pesmu. Zapratite nas na Instagramu, linkove ćete imati u opisu, pa da počnemo da mi ne odugovlačimo. Dakle, šta ti misliš o meni kao youtuberu? Zokijeta, najbolji youtuber, italski pre svega. Oho. Puno subscribera, to je važno. Dobro je. I nemoj da slušaš hejtere kunjeve mater, to cenzuriši. To, brate moj. Hvala na podršci. Da li ja treba da imam neku svoju armiju, pošto ni drugi youtuberi imaju neku armiju, a baka ima instituciju? To je, ti možeš, a i ne moraš, možeš da nazoveš svoju armiju, ne znam, kako god želiš. Dobro. Možeš uzmeš instituciju, koga god. Dobro. Da li bi snimao nekad sa mnom FIFA PES ili možda ono nekad ako snimim prankove, da li bi to nekad snimao sa mnom u budućnosti? Da. Oho, vidite bre šta je institucija bre, nemoj se igraš bre. Zadam se malo. Šta sam još teo, da. Kad bi stavili da se slikamo ja, baka i Janko, ko bi bre najbolje to izgledao? Ali po tvom, ono, ne moraš sad da slušaš ti mene, ono, slušaj sebe što... Baka, brate. Dobro, ne ljutim. Da li sam ja najjači youtuber u Titelu i okolnim salima, zapravo u ovom regionu? Moram. Nemoj, ti si jedini. Oho, pa dajte bre neku konkurenciju bre se. Ovo je brat moj, znači najpoznatiji youtuber, brate, rešio lig ceo Titela. Ugasio sve youtubere koji snimaju, haha, reši. Šalim se. I posljednje pitanje ti je da me oceniš od 1 do 10 kao youtuber. 11. 11? E da, i zaboravio sam još jedno pitanje da ti postavim. Šta bi ja trebao da promenim da bi bio još bolji u klipovima i sve ostalo? Nemoj da pevaš. Dobro, samo to. Snimaj dobre videe, quality content, deli upload i to. Ti ćeš biti najbolji youtuber koji poznam. Oho, to mi reci, dobro. To je bilo to što se tiče ove druge epizode druženja s fanovima. Mi se vidimo utorak na reakciji na Jankovu pesmu Važi. U petak izlazi treća epizoda, ali to će da bude jedan mali specijal za sve vas. Jer spremam dugo već tu epizodu s jednim likom, a to ćete da vidite sve u petak. Zapratite nas na Instagramu još jednom, do tada veliki pozdrav!